Ebusia form mamo akwa ba shronko. Munia bana na ama obusia ene na da minimu edi ehia say e wo too much GH video so anaye and sema esi e wo man me trending issues and a midday ebesumu. Na nso ensem foforo e de no ho aba abonten eso. Na ebusa form be kan na sentem de ye news wave ni na akoye Tracy Boakye ni agina na wotu obi ni nyama bi obeye wo social media nsem bi epefi ne num ba ya abete Ghana for edina so aka se tia no na enu achire no nkofofofro so wo nim no enim no ho ensem so ede new allegations ede ba abonte ne buta form the say the case na akwese coronavirus de bia dan new cases are recorded ene case no so dan so sronkom na abrantie bi edi ababa we bi ababonten ed woma kosem abekire amansa efa Tracy Boakye ya ehom na abrante no edi ede amanziba fifi a oye entertainment pandit wo be posti post bi on Facebook a wo de say Tracy Boakye no aside say wo tundro se na gloria kani allergy no tundro de memma ene memma dodo no no ma twem na nia kire no wo sa so mafia ye ka so bi mafia what you say o say hwehwe nkofo there say tuo timi de tuo kire say wo wanye ni say amame a metro o mafia sa na Tracy Boakye etie according to amanziba fifi ni post on the to Facebook na oba bi so no so yakuma wood actress and dey ede Joyce Boakye ono so ababonte abekire say ampa Tracy wo we oni papa ni pa wo te say we tibi makame de empa no ho da o ya da fo pa na wo ben na no afa ayonko father na na nte pendia za asem we de ensem ndi ho adanse na busuafo ensem pote wo muka wo mu de agi mitwa me ho ba na me de mu nkyeremu ama mo baako enu nti jebre na twemi mesanso emamo akwa ba shronko ebiem edimeko eso ya say emade ejumedie ebremo Mama Juliet Ventures there chensen ovens fridge the this kitchens any dem matter say esipi no eno ye hu adwuma nti fa number no ewo ase ho ana step ni cha kwan ewo Bekala pass no wonye osa M1 no ebiem so no neat roofing ebe neat there na neat roofing for and ebebo so ede ama na won so wetimi aka se wabobra eno no terms aba obi wabobra na ye ne dan ne roof eti so ene manipa ka sampa nipa we wabobra eno ti fa neat roofing for na womo embo wodan so emfa emamu ebie mon so me fa we crane chatwo Winners Aluminium Limited womo de se no womo din city no sans no mo yomodwuma womo ye dwani we out mun sampa we wi ni usika no mmoka 120 aluminium work bia slide doors windows wajuma mu ufie fre aluminium workers yi Winners Aluminium Limited no meye sa ejuma no emfa emamu na ebusuafo abranti a wo ba abonten ede ne nsembe to dwa se Tracy Boakye edini bonemeka amanziba fifi ni Facebook poster wode eto on mamenkenka bi emfa emamu na yemfa entoaso o say it was at a gunpoint in 2016, but my God, I said, took me out from the evil hands of Tracy Boakye and her tax. One friend who on my outside for ever time to SH said, Tracy Boakye hired people to kill me in 2016, but it never worked. And I was Edeka who said, a seminal crampon in your CBA, and we reported was Central Police Station or Asante region. And a BMO regional commander needing added DCOP Nathan Kofi Boakye on a sabre no di a police for anymore and as I said so or handle your na kwanya Tracy Boakye edene fa so ebra Tracy Boakye kwaya commercial bi a no who say commercial na Tracy Boakye de ama NDC for no some bi o ka wo mu no enye no kre enu nti radio station ko chire mu se we na no kre we so na eni mu se na Tracy Boakye chire mu na wo chire mu a o se opie fi radio station won ma pe
ene Tracy Boakye ene eye ne tax no ne mafia men no ne mafia group no mo hia no ene we de etu wani ma ye wo ne ye trete ho next time o ye some mistake ni bi ma na esi wo so me guest den me ne o metwe enkomo yi eye ekue sikapa de biem so no miss Mexico ekua Anama me ma wakọ aba Mercy nie this Mexico awon fedua tree of beauty bibi aboko yami adom ti bibi aye fine everybody ase na me nanu se si ade coronavirus o Tracy Boakye magana why coronavirus ka fame adane buti se onu gba na new cases ba de bia na we dey fa amanzi ba fifi de no e de kan yewi an yakofa Joyce Boakye so de e de aba amanzi ba fifi asem o ken say Tracy Boakye ye nim na te say Tracy inspires ni sanye me do say o ebi wa wo kasa mu say mi we but him so o ye like normal lady bi at so when o ne family ne mammy enu bi a wo show money science ne science ni bi na te say obi so be allergy because of the obey on social media ya and doing sense ma ko train sense ma she smart ni aba obi fofo so be ka say Tracy Boakye na kukudo de tuo e kire de so wo ne say me ma ne enko card wo accept na sa asem we all cardia to Tracy so wujidi wujitu mse betu baba de sa obetu ma ade no me dey be we dreaming yo me dia ba me da was no question ya wato ama me nemo me chia too much etie for ni ahwefo ni na si abribia mo jebresho ya me sure mo ni na me dia ba asem yi die do na shia na eye de bia na ejadem we akwa iwe moja o tra na etreko semi GDO once obi ka samoto wo so na se enyampa utumi esiu ena ono no se a onimu se ebia bibia wo ka no etimi den so so bi bread we go wasa bo police for credit enso oka na that means owenjina so before ni friend ni breakfast or to bo e dia ball no na ne nan esibibi so na we asim say obibia aya ye na agitum say majority carries the votes issue we started here no a whole lot have come up majority have testified about Tracy ne bad side severally many people have come out. It's not that I'm against it, but confirmation it's going to the same direction. Obi baby bia got the same trend. Many urban say padia. Now it's a big lesson to her. I saw U10. It's time for her to change from some ways. Once I did be or associ bi bowa. Yen fa ne se we akwaya associ wo mini abe ya brabo mu. But I see associ no die eye den ya once in your lifetime mira emu ye emre bone no be den. Ebe ba. Baby a wo gina no na be kire se wo be sori biem ana se won sori biem. Emre bone mu na aba betu mini abe. But a lesson. A lesson in the sense say boa we emra ye say nyomo kenyina ya mpadia wo go back na unya inu ho na osisa from it because a majority na mama mpusa wo say ye nua bei enyoma akos enti oni adofo biara they will come out and say oh men so Tracy am adafo and no na me bebisa and no na me bebisa say not here enti adafo ni o mana mu ni obi enu a wetimi about aka se me to me sacrifice ya kan papa afa abayo yi no a big question a big blow enti ase ni enti e mania majority na kan no eye say eya ye no correct
Nia majority ne kafa minia ba na ho no. Niomu akeka semone e bebre aye ready cra some the evidence betu dwa. E bi kra oh omo kan so an say they know what they are saying. Minia be me or the abetu a we involving police ne omo ni di ontimi be twa santro na fan to enka so fa ni we de ye ntro. Meaning ushe source na free bana. Utimu said there is little truth be in next. Abaye awaba with a different story. Yenyan komu ye aba. Ufi so no to be sorry say bia Tracy din ya sorry. Enti wundan fofo no uni adofo wom. Enti wendi no kre wo ama obia. That means omo na munila they were faking around you because bia unsu suban na with them edino. Enye suban a obeye real di ama. Enti omo di ya wo mumunti this is the platform obia and ye nya betimi testify say in every gathering majority carries the votes. Timini abani die ne omo kano se o tie na eye no kra on sre boniface papa no ne ho na on start all over again. If you are to nya we di mitimi hwe ni wa e bosa adan wo dwu se na mitimi adwu mra na ma asem way I say ye nua ba no bobo ba start a woni eye ne yonko benya no ni se o ka bibi o ye bibi na like wamana hu se oni nyina so eye mesbo oni nyina so bia ono abetimi aka bibi a ewomba wandwen hu se it will go to this far wandwen hu se wo ma waye wo mo bone pen wo ma woni wo mo nante ya eye akasakasa ba ye bibi ankoye no wandandwen se emre bi beba na se enam weso ebema eye ne boni a wadi ni ne nyoma waye a enye nyina no ebeba abonten o se o ya wo ye ni nyina no ni se o ye amaga na fo se han se mesbo se an me ne bema na eda ye si ya eye no kre onim se ye no nko an ne ho asem ye hwe eye gloria kane ne de ode bebebo mu a won se onu so onim se oba no ba beka de woni ma me beka eye no nkwa Tracy wonim se ane me ne sofo na awo eye no nkwa sei wonim so no so ba beka ba won se obebe kan na afi no no so ne de efra bonti aba enti se na adwen ye ne se wo beka atete ne ho a sei no wo hu ne se waka emu wo atete ne ho ne emu wo de eja mom na etwa ne ho ahia wontimi mfa ba bia sei eja na ya circle aye round won ho me pekwan akominya ye so na ye wo sa agro no se wa o pekwan dofo we ye odin so ba bedrum ba bia ma ne se menua ba eja na hyewa ache ana eja no wade mu anwa ye hye se de pie frim se de na me sister eken dofo bia no that means wo ma na no wo mo nam nyina no they were faking around you nam se bia to ana wo to ma wo mo edi nti that time mo ni bie why your ho bossy o kasa omo nka bi enti no they were also following you because of kakrom benya edi nti but right now no a wo mo free won chen a wo mo susu nsa so wo mo so ana o mo sese no ho na wo mo nsusu no de wo de ye wo mo time na nko mo pese ebi anko mo pese wo mo ntufo ba wa makwane won ko ne ba no ya wa mo kom no wo mo nsusu ebeyi na di na se eye no krampa se de eye amanziba ananya sa amanziba fifi eye no kre de wo kan se eye no kre pa so wo twituo e wo no so e ka che ne se wan wan kan ho asem ana asem a wakwa kanu won ko back na won san ko twe ensan pa dia e na ye nua bai ensem bi nam from mo hwe accusations allegations or de betu ja gloria kanimi candidate so no kekan say Tracy timi twia ojam ka mo jam ko baby ko ko yanu ebi ebusu no o wa bonko for pa bloggers pa so wo moncho nsembo na fa gloria kanimi ebi ebusu allegations de bebre aba o gloria kanimi na so sa ka bi mu say emewe etwem kampo no only Tracy Boakye nante no of the member kondro so ni sa nyama no say if she's that dangerous say no mo kan na say gloria kanina mu no or you in danger. Oh, for sure a bit me about so in danger but right now no what declare and stand say right now wasasa she's evangelist as onu na de betu dwa nyame na make onu na de betu dwa
Ninti ebia that all the time na ekọ so one na ekọ one na yesi one na yesi ba osesa ye no wagyan ni nyina enti e honom no de danger no nyanko osese wo one ni nyankopon ye de entem se how bi beba na ye a ono ene betimi ye de etwitwa agi nipa bi ni honom betimi etwitwa e de agi ba danger no de ikubi so betimi awom because one na ko baby one na yesi one na yesi one na yesi no wetimi aba bonten aba be yi netu a e din a enkrofo a mokọ mo honum no se still na se Tracy eda so kọ honum na se Tracy ni wo mu din kita ho a e den a mo kọ bosum mo wo mo nkrofo no mu di wo mu djuma oh e den a won be hantu nti se we dey have to twetwe no so kan what you to obi so from according to Amanziba Fifi no enti se wa akokọ bosum so na etu twetwe no nkọ ne ba na eyi a den abosom no ne juju na omukọ hono so no wo mo nkrofo ana se wo mo anyame a wo mo no wo mo ye adwuma enti se wa fa Kristo no so ye evangelist dia den anyame ene wo mo na ye den ebeko ba se wo waka keke na bia enye se bia magya na chiri de enti se dia ebia ye no de ye den a wo mo betimi ene no aye den e dia preapre obewo yin danger ba ni nyina mu no se wagina na stand se wo nyame afan de hwan na betimi na de asie nyame wo hono mu a bibia ebeye din okay they say yambra hinya ba Joyce ba chide no so okay ono to aba bonten abeye video bia otimi say video nya wo kasa etia Tracy okay ene gloria kani se na no mo ye nam fom yensa a mo nantibo ma mutimi twa mo ese ono na wawe esa man kunu di ne da pade feeling ono so de ne dia beto abonten say Tracy Boakye se na some previous days or no all concept Tracy Boakye ene gloria kani eno man ono ne 79-year-old sugar daddy husband no mtenditi ya japade onya nya osa kekegu na sima ne bechi feeling sem tse sia no atembo na aba omuso ono no so ne issue ono so ne issue odi aba abonten no so mu ne sen mini aba se ne tie bia no eye ya se wa worry de se wo si sugar daddy 90 day 79 years so adi odi ne ho ashem se me worry na wo free so madam mendam fufu at least full at home brefie video ni mu kra se nyo kekan eat full at home na in that for be so dangerous so na mo ba ye be ji mo ni je we nyina wie ye feel at home na what's a feature enu no mini aba because I can't think far eni bra na say eya woye ana say eye obi weka eni dawana o e kuma si o ko te kuma si sa de ka oh ba BBC kosu wonder fufu bi ntemu aya ye ka say father for pardon for bi wo te say kind we ebi ni o aya na ye hu how real it is but we mu na example of dangerous friends na me ni abe wa ba be enjoy we actually at home we abese ma wa we aka ho chese we din sem woni we nipa timi yesu mo nti nipa bi se wo efi enti ni omo kan na ya mpa me ni abe yi do e dangerous so as young as she is 29 years many some Tracy but if what they are saying is true and not just you don't deserve to be anyone's friend though because so far no wadam for be anyone wa confide what me about abeka say Tracy to me yes sir or madam for I stand for her say no so obi dey better out so who best sacrifice so better out abeka say madam for your sir because obi jine mu say see I no see another fire so because only panel so obi a wo hu oni Tracy ni obo ni kwa so ni we ya mo to atwedi amoko na wa be kase an we say obo hu ni obi akwa kofa aba say obi a wo si an wo support no enye na da bi na so aka ni beka ye e na akotwe ono so ni dia bo nka glo aka ni tutini baby odi no wo be mu no so beka abi Tracy dia no nkofo so ba onechi beka ono so dia oni Tracy so ye na no se onu no jitu mu se oni Tracy no enye no kwa na ene de Matilda de yi cross support e na akwa ba na ye de edi no itu pache se uni adamfu bia so onu de obeka se mini abeyi meda for mama unye mepe o sa wan find me
Not just a Tracy. Hey, yeah, I say in that phobia is dangerous, and I'm missing a mean G.u.n because maybe I'm involving me to such people. Okay. But wait, dear, confirmation being and media bay. Wait, dear, media can be on nooning and bra. And that's a new to me so oh, there be who send the able bobano. Say a suggestion. Because send the able bobano. Or Baba Castle or be a mafuno, de piano. Mafumo be paya, ye nipa, and from so I am home. And you may wait to me, I knew and yes, and we be trust or news in the child. Then, actually, I just said, or be catch on so I know what correct home. And yes, surprise, and I say, you want baby because I nipa. So the better just say, okay, fine. Me na me cost that yes, see a jam of sana so me a nipa, my phone. And you may do a my yet me abo from me down a me ye. Or be around fan chin. Me did this say, oh yes, sir. Oh my gun and Cassie a bedgin not to because you nipa be a you nipa, ya warrior phone. Who sits on so I know we are curious. We are desperate. And you be at that desperation. And I said, many hours for into whom I tell my when you're down for Papa being so at his egg, I'm one of Tarita and Tuni Funtino. Or who's ya man, or winning a chichitrum, no miniaba. Hey, Miss Messi cow, if you have some more way. My soul, my talk about Tony, so your man. When you do a week, finish the crowd, and I crank on the bed to your if you have. Because we would make up for me. By a kaye, a yeah, you are a bayano, you know, no cry for anything. Joyce Bachi, Joyce Bachi. Oh, I actually did open the moja to do any ehuna, you do soon a free man. Nam for. Say one quanqua yan nam for Kenya, dear, say a baba day, a baba show. I uncle Grunty, and a wakoto. When you say everything, you can't. I wouldn't say or more candy or more candy a yunquina or more candy I asked them. Now, so some penny phone some more can you know? I no crow. I no crap, papa. So one far and now for young cousin now for far and you. Nippa, I was so idea winner will be a bit me down for no say, me young queen, young could be seen. I didn't know bit me testify, say young could be seen, and I don't me casse, young could be che woo. Are you getting it? I experience. The old quack fan on the moment I wanted to an a mobile could be no who say, Nipper way, men no yet me quaffa. Dear Nini is so well done, no watch on want them. By Nipper dear, and I must say, oh, you say, young fanny, ye, not all ya dear, not all cacrampuna a yedding. Wouldn't so on the ASA, no often as no one so was so near my side because we find a side, and so you be beer, or any side, one dream. And tis called one fun now for, and we are our real one. And I want fun corner what you man can ya dare say a day. The sugar daddy in the husband, every free and sir, Najapa dear, every free and son, Tracy so yes, sir. Nippa, now I'm yarding. But I hear Kia GMB according to Gloria Cani. Gloria Canina Muno blocking from Julius Debra. One yard, neither said a midi can come. What don't want to mark Quene? What Bahano man, no more baby, no more ye, come. Over who night, you are found, no, a papa cancer, no, I send a put all. No, a baba, no, I send a put all. No. Nay, a home bank. Then it's the people pass to bank. Oh, some coming moon in church. Oh, cousin, I basically meet him say, I go like soup, and then I did or be more dance your pa. A poor honma or your bonnet said, then company, you could be back. Oh, upon the bonnie now, or to say that thing stands out, but would they then die? Would you crow for boy? Would you a major padia? And when it be no more so, would it be black melly? Now, just as saying so, would it be quite a two sweating cross? Oh, yeah, movies. Oh, John Crawford, so I japadia. Debut, the life for no, dear movie, Nana. Oh, you movie, and I don't say the woman movie
nkofo eya kechi o mmenya o ntina make say say opa de pebi o Tracy no na maba so ama on say at least o man nkofo edwuma a means of a livelihood. A means of livelihood. O matimi ababontin ababa confirm say there be there kan nyina there be producer Tracy there o ya de me ba industry ni mo no na fa me ma fa ne say me ma me wa hwe me like obi ama bontin me ka sa say wa be you hu bi emu no because they say do profile na do so ama say why ya de pakrampo na wo obi suro so wo beba abaye den abeka because all cocaine wono so hwehwe mu bebe koso ama wono so enche ne e baba bekan ne obi try de ya ma no say ne biography ne e baba bekan de ama no obi aso mpese e baba bekan ne nkrata wa bonti abra wo nwuye enti ne ne won kwaje wani ngwase waje wani so be mobo e ade mbo ano and who need you so nya because the moment I ubenu enye ne chopper 2x4 na oba me pa me fans acho oba fans acho no wo mo wadu wo mo bone no mo nyina na your fans say kra go be kom na fans fo kra wadu wo mo bone ene ho nkro ne ba enti enye fans nkwa na wo mo hia wo chopper Ghana as a whole the nation we yehia so obeba bonten obema yehunu say like there ekoso nyina no na eye nkwalade na wo ye said the enu abai kan ye wo si so no ebe na ope ohwe busua wo free mu ni said the no mesi mu aye den ama no ye Canada say na ye wo to amena mu a chere tenten ye enti no nim so ofi amena mu enti akwan obefa so obenya atwede de asi ma duru soro no na wo fa ye wan fa kwan paso enti mo fa nchen ye den obi anchew obi anku obi ammo obi ampraw na se se wo ma ye hunu se se wo de ye wo to sie so enti tenten ye no wa na wo ye de wo ye tenten ko ne de enya no de edin se bebre ne baba wan hwa coronavirus be kokra na ehu sako because nensem no edoso chopper no so manenda on pacho I am here enya paso chopper enya romantic ye mampani na wan say coronavirus ba ye ne update and dey ban my fellow Ghanaians no me be pesa platform no fan pacho no kra mumum ebe ye fa final words kan on na events on hwe no ntwa so ne meka ni nyina se me nua ba no obi antan wo ye about to say wa obi ampe wo bone but ebe se obenya wo peace of mind na wa concentrate wa brabo a wo bone so anka ebe ya ebe ye se ubenu hu awon brase de de wo kwechire ena before obi betimi enu ne ho na wa bre ne ho aso de ne pride aton chen na wa start bi before ebe ye se ubenu hu na wo de wa ho maso a na se atinka bi e wo mu aye pride faton chen na bra o mangan ansem na kwechire dodo na ne ebe me watwa so ne pe ne se obebra onwase no waka se me man me nuanom obi bi amafom fa me bone chem na mgidi se wo yesa so a nipa da se ni bi awafom de obone be chew na osron so besom so de etudwa de metimi aka e de ache ahwefo ne etiefo ye say eye ensem no se de ekono eye obi bia Tracy wafom mo watia wo na so wagina like why anyoma bebra se say de yate na eye yesra mu ara mo susu mo nye de mu ntwa so ye de yan se nipa funkuma ye mfumu nye de entwa wa ye mfumso eno no aba abontin besi ne ntoma go fi wa abontin a na no nkire se mo susu mo nyina eye ne mfumso ne so na mo mfa engu nanimu ase wa ye bone ubekom na se wonya ya na nko beba ba be pacho na nam se de ka mo kan ne se de mo twene nsa no mutan no favrie eni wo na ache no entimi gidi se mo tete eye mo nso mo de amoka mo de to abonten amagana fo ehunu abaya no ne bad side ne no mabone a wo ya o mi se wa ye bone de enye nkasa mo nkata so ka de mo nkaba ye kasa waka bi eye nkasa eye waka bi ato aso ntimi waka bi a eye na eye Tracy onso so omu twa so no na onso wo bra wo ase aba be pacho na Ghana fo ye susu ya som e de ama ekua ebusuafo ye di besi aha ene dey menua no mebo amene eye na ekua sikapa ene ebiem so no miss Mexico na wonso no menya wo sa wo akwenya se ensem ya twetwe won komo ne aboboso ha se nia no
Would you want to agent beba now the other two your comment section on number one they also follow your away IG page at G.u.n_. Medin dinana ama oza. Na me aduma ebe sign edin chimpi makram.